Ebireye bembirwe omuramuzi w'idara ryo kubanza omuri Soroti Kibirige Apollo Kasuja andokusindika abantu aba aha remand kibireho bwanyuma eyo kubashomera emishango eyibabigwireho ebiri erimu ogokuguza emibazi bateine bihandiko okurwo mu kitongore echa NDA biri kubikiriza gukora emirimo narishishanga bine license ahamwe na no kushangwa n'emibazi y'ebicupuri eyibari kugira ngo netambira amatungo kandi ejinjirire koti eri kugenda omisho tibikirize mu kamera zeitu bitu abantu abarebekireho omukoteji ni akabwayi Ben w'emyaka 33 obire nakora nka manager opejo Joshua w'emyaka 28 opolot Harriet ahamwe na Amungwa Patrick kandi aba bona emishango baje hakeine aba no bashabire kwemererwa omuramuzi Kasuja agumize mu yabasindika aha remand okwisiye birashatu na kimwe byo kwezoku omukoti ni yemwe abantu abandi bashatu abarimu omuge Daniel Okiri Samuel ahamwe na Sek James basindikirwe aha remand wanyuma yo kushangana baguza omubazi ogwebicupuri ogujinjirire oguri kumanywa nka one power knock aba babire bari yo mukoti eyebembirwe tumuhimbise nose kandi na wogu owidara ryo kubanza omukoteji kandi nawe abasindikira remand okwisiya kibanza cyo kwezi kwa 11 omwaka ogu ababona abekitongore echa National Drug Authority bakabakwata aha biro 13 byo kwezi oku mu kikwekweto cyabo icyo kuronda abo abari kuguza emibazi etari hamutindo ago nigo twatwinire umuceka cyo kubanza.